bonga ko tsume thabo hle mothemo hle a ko tsume thabo bophelong ba hao a ko lelekisane le thabo khawane lo batlana lo tsumana le ditaba tsa batho lo tsumana le dintho tse sa o tshwanelang a go khawane lo batlana le dintho tse kekeng tsa o tswela molemo a go tsume dintho tse tlang ho tswela molemo a go tsume ntho tse tlang ho tlisa thabo moyeng le pelong ya hao tloela o tsumana le dintho tse kekeng tsa o tlisetsa thabo tloela o tsumana le dintho tse kekeng tsa o tlisetsa ho khotsofala a go tloele ho tsumana le dintho tse kekeng tsa o ntshetsa pele batlana le dintho tse tla o ntshetsa pele a ko batlane le dintho tse tlang ho phamisa a ko batlane le dintho tse kekeng tsa o depressa a ko tswe dinthong tse tlang ho bakela stress a ko tswe dinthong tse tlang ho depressa tse tlang ho bakela kgatello ya maikutlo tswa ho tsona tloela o batlana le tsona tloela o tsomana le tsona hle bathong ntate wa kae a ko bue le nna o dula 10 months ka tlung le molekane le sa buisane ye 10 months le phela jwang ka tlung e jwalo monna 10 months kore mohatsa o phela ka letswalo le wena o phela ka letswalo o ya tshaba hore mosadi a ka nketsetsa ntho e itseng le wena o na le hore monahanele hore bana ha nka mo etsa tje man ye ha ona boima ba letho ntate hlophang dintho tsa lona hantle le seke la batla dintho tse kekeng tsa lesebe 10 months ka tlung o dule le motho le tlo kudisa bana mtswalle wa ka le tlo kudisa bana le tlo depressa bana ba lona bana ba bona hona jwalo ho etsala eng ka tlung mtswalle hlophang ditaba le keke la dula 10 months le sa buisane ka tlung ho sena khotso ka tlung mo mamedi ntate a hlophe ditaba 10 months a ko utlwe joko ya modimo e bobebe jwang o dule ka tlung le motho kgwedi tse 10 months ho sena khotso bana ba e bona ntho eo bana ba phela ka letswalo hore bana ha o ka etsala ntho ba tlolwana bana ba tlo hula ka letswalo a ntate a ko mamele pinena le mmela pe monhle hore joko ya morena e monate jwang ntate ho baneng le dumella bophelo bo jwalo la penalo beke tse pedi le fapane monyako e mong a kene e mong a tswe kore o phela ka letswalo ha hao ntate ke phela ka letswalo ka tlung o a motshaba hona jwale ke a motshaba ntate hona jwale 2 weeks ntate ha ona buisanye mong ena o tla khutla robetseng a ikenele lapeng le fapane fela ho sena puo hoseng ha ke nka mokotla ke tswa ke mosebetsing wa kena le yena le a fapana re fapana monyako man ehle batho ne seke la phela phelo bo jwalo bana ba kae dikepsele tsa ka tseo bo bathong emana khona sitsela ena mo mamedi a sitse mo mamedi o phela ka letswalo a se ntwe monate a se ntwe o tla wota mora maine ke batla o kene ngwane so ke nako ya hao ena ne ke itse o tlo kena pele ho mona ehle a ke le utlweng hore batho ba bang ba phela ka matswalo jwa o phela jwang ne motho o tlana na re bosiwa ka nnang ka metsi a belang a fihlang re fu ka metsi a belang le wena ka mona o ntate wa nahana hore hell le yena mme wa nahana hore ntate o na ka tloang khama ka mona ena wa nahana ka tloa ho baneng batho ba tla o phela bophelo bo jwalo o nahana hore bana ha ba le teng bana ba tlo hola le bana ba jwang o se o nahana hore bana ba tlo hola e le bana ba dulang ba tshuile
e mongwe wa bona gore o hlola le go reka sutu mara o batla dintho tse mfetang ka ntse a bona gore ntho tsa ka di a hana Maine kena ke ho wena o mommamedi a ratang bophelo bo boima o motho motle bophelo bothata ho thata ka ntle ka mona motho motle ke na le Moruti Maine ai a ka kena ai khona ha hona bophelo bo lokelang hore ka nnete mommamedi a ratehang hona le batho a phelang ka tsela e makatsang motho o tshuile ka dinako tsohle ha phomole ha etseng Maine a ko kene hle monna wena hle mofokeng wa ka e motle o ko kene khotso Moruti Maine dumela sonteng sena Ntate Motau. Moruti wa ka a ko phetle buka e ntshwena molomo mofubedi a ko phetle buka e ntshwe tshwereng ditaba e ngotsweng ka pene tsa lehodimo Ntate Motau. o tshware buka ena yeo ka jeno o tla be o hlononofatsa le bana ba ile ngola ditlhatlhobo tsa bona o tla be o hlononofatsa le pene tsa bona hlononofatsa tsohle tseo batlang ho di etsa ka hare o phaputsi ya tlhatlhobo fela pele o ba etsetsa ntho tsena a ko kene malapeng ana hle monna o kene ho batho bana ba phelang ba tshuile Mofokeng Ntate Motau ngere ke nyoloa mona mo mamedi teng ha nyoloa le yena ai ha mo lenaneo la rona le ne le shile le shebile hore na ke nyena e kana e o lelekisang ha Maine poka o mathisa ingena e kana ke nyena yeo e fumang o sa e fumane amen ntwena yo hlokisang phomolo ke ntwena yo hlokisang boroko ke ntwena yo tswitseng boiketlo ba hao amen ke ntwena yo amohileng phethahalo ya hao Ntate Motau lenaneo lena momamedi le ska ba la feta fela o yena obane naneo lena le khotse dikholoso seng hona a tsebe ke manyo le naneo lena le tlang o mofumana ke manyo le naneo lena le tlang ho bua le yena empa potso le naneo lena ke hore na o lelekisai wa phela hampe akana o batlai hallelujah wa phela ka tsela ena o lateletse Ntate Motau re tshwanetse re utlwisise hore Modimo tsela eo a re bopileng ka yona hallelujah o re bopelletse le sepheo hallelujah hanke ke a dime mantswe o qetang wa sebedisa o ye mong wa banna ba bapalang papadi ya golofo hallelujah o itse Ntate Motau o dutse talenteng ya hae Maine ha hona mohlang a tla tloha a etse se bang ha so ka ba sietsa amen o dutse talenteng ya hae o lelekisa yo Ntate Motau Mosotho ke mo utlwa ha bua re o kete wa lelekisa mutlanyana e mmedi ka nako e le nngwe le ba lentshola Modimo le fele ro keke wa khotsofatsa marena mabedi ka nako e le nngwe bua phoka ona le morena ya tlang ho safara kapa ya tlang ya keke nga tshware hantle momamedi nna le wena sepheo sa rona ke sefe phelele kisai ntate re batlai Ntate Motau ke shebe dinako tse ding ha ke le mawatleng bua ntate ke shebile dikepe tsena tse kgolo ha di ntse di tsamaya hara bohareng ba lewatle ha o le holenyana o ka bona setshwantsho se kang sa koloi e kgolo amen empaneng hantse di atamela wa elellwa hore ka nnete sena ke sekepe amen mme ha ke bue lenaneo lena hore ga se a etsetswa ho tsamaya sekontiring Maine se etseditswe ho tsamaya ka hara metsi
le koloi le yona ga ya etsetsa o tsamaya ka hara metsi e etseditswe o tsamaya sekontiring ke taba ya purpose. Yes. Gore engwe le engwe e utlwisisa le o ananela seo e se bopetsweng. Jale ha o keke wa tseba seo se bopetsweng, Ntate Motau o qetelletse o le koloi empa o batla o kena ka hara lewatle. Ntate Motau a ke re shebe ditho tsa rona tsa mmele, ha ona mohlang leihlo le kileng la batla ho iketsa lotho, ya ba le se le batla hore e be lona le tsamaisang mmele, empa le leihlo le tseba assignment ya lona, gore mosebetsi wa lona ke ho sheba. Maoto ha ona mohlang a kileng a batla ho nkela Ntate Motau molala mosebetsi, hobane molala mosebetsi wa ona ke ho etsa bonnete ba hore hlooho e ya kgona ho thinyetsa ka mahlakoreng ohle. Empa Ntate Motau a re ka ra haellwa ke ntho e bitswang purpose. Re qetelletse re etsa dintho tsena tse etsahalang. Amen. Re etsa dintho tsena tse leng bohloko. Jale momamedi ha kena lenaneo la makgulong, o re o na le dikgwedi tse ka bang tse 10. Ntate. A ntsa fetana fela lo a hahae monyako. Ha ba buisane, ha ba etse letho, ba nyemotsana fela, ba shebana fela. Ntate Motau a ke tsebe ke momamedi ya mametse lenaneo lena, yo re tshwanetseng re mo kgolotse hoseng hona. Ha o mathela bukeng ya Bakgalata, re ya kgaolong ya 3, re thoya matemaneng ya 1 fela. Momamedi ha re nna le wena re ka ra lahlehelwa ke hore na le baka la ho phela ke eng. Ntate Motau ba bang re phela ho kgotsofatsa batho. Oh yeah. Ba bang re phela hobane batho ba bang ba etsa ntho e itseng, re batla ho kopitsa ntho ba etsang. Empa ne hoseng ha kajeno lena Modimo bua le rona hore nako e fihlile. Amen. Ya hore re tshwanetse re phele seo Modimo a re rometseng hore re tshwanetse re se phele. Bakgalata kgaolo ke ya 3. Bakgalata 3. Ntate Motau a ke re emisetse maneng ya 1. Jo Bakgalata mawatlating. Ntate Motau Na le loilwe ke mang? e ka ba potso e re e botsang hoseng hona. Jo Bakgalata mawatlating, na le loilwe ke mang? Ntho tse le di etsang ha di etse sense. Maine. Ntho tse le di etsang Ntate Motau o leka ho sheba hore na ka nnete re di etsa ka kelello e jwang, empa le mantswe o ka fihlellwang ke yana o louwe ke mang. Na le loilwe ke mang? O louwe ke mang hle? O louwe ke mang ha hobane motho yena o qadile le yena hantle fatshe, la buisana le yena la utlwana ke jwale o louwe ke mang. Ha Maine. Ntate Motau Paulus o phepetsa phutheo ya Galatia gore Bakgalata mawatlating, na le loilwe ke mang? Bibele bua taba tse. Ntate Motau ha re a ingwalla yona. Maine mfuke man. O louwe ke mang? O gore o dula o thija ka mona o ya kwana o louwe ke mang? O louwe ke mang? Ke eng o sa kgone ho fumana sepheo sa bophelo? O louwe ke mang? O louwe ke mang? Ntate Motau ke potso eo Paulus ya botsang hore na ke eng le se le sa utlwe nnete. Le ha o bolela hore nthwena e fosahetse ha o batle ho utlwa nnete. O re momamedi e re ke bale. Maine jwale o ntsha temana tse ding. O re jo ebile jo ya teng yena e na le letshwao le reng jo. Ntate Motau letshwao leno le bontsha makalo. Monna jo wa tseba nthwene ke sa e lebella ho lona. Jo nthwena ne ke sa e lebella ho wena Moruti Maine. Mawatlating, na le louwe ke mang?
ha le hlalesa ho utlwa nnete. Jwale ha e tswela pele momamedi jwalo ka Moruti a qeta ho e bala e re ha le tla lesa ho utlwa nnete kore ha mo dutseng teng jwalo ka momamedi ha o tla lesa ho utlwa nnete o louwe ke mang o tsumane le ntho tseo seng tsa hao o batle ditaba tseo seng tsa hao o jale leshano ka batho ba bang o bua batho ba bang hampe o louwe ke mang mane o louwe ke mang go bophelo ba hao ha bo ntse bo shamatseha bo le hantle o louwe ke mang ke injalo so motho a change a fetoa o louwe ke mang Ntate Motaung ha re a ngola yona Paulusi o botsa phutho ya Galatia ha o ya fumaneng ya boraro re na le mawatla king hakale o le qadile ka moya jale o phethela ka nama na le qadile hantle o kana ka moya jalo o qetella hampe Ntate Motaung ha re ka ra utlwisisa purpose kapa sepheo sa Modimo a re tlisitseng ka sona lefatsheng dintho di ka batla di ba bonolonyana o louwe ke mang momamedi ke a tseba sengona nana o lena le ya phephetsa momamedi wa bobedi le yena ha kena Ntate Motaung ke mme a seng a bua jwale ha bua hore ha bua Ntate Motaung hore Yes. Ha sa bua lo ha hae okay jale botso gore na o louwe ke mang o louwe ke mang maobano no mmitsa dali o mmitsa switsi o louwe ke mang o so lebetse sepheo sa lenyalo o lebetse sepheo sa o batla haro se lekane sena Ntate Motaung a ke tsebe nane o lena a le bui fela le batho ba baholo le bua le batho ba batjha a ngwanaka e ka ba o lelekisa eng ena e kana o batla eng e kana o batla eng ena e kana o batla ako Ntate Maine jwalo ka o botsa moradi yaka a o botsa moraka o batlang matlong a dinyaope o batlang matlong a dititiba o louwe ke mang o lowa ke mang ngwanaka o ntse o kena sekolo o ye sekolong o tauwe o ye klaseng o tauwe o ye klaseng o tauwe o louwe ke mang Ntate Motaung ke hopola hantle ha o re letsatsi le leng bua nta moekelesi ya bua Maine hle kgaolong ya boraro hape temaneng ya pele Yes. mamedi tla ipotsana re batla eng temaneng ya pele o re ntho e nngwe le e nngwe e na le sebaka sa yona le nako e teng ya tsohle tse etswang tlasa lefatshe kapo tlasa letsatsi le kgwedi Ntate Motaung hona ho bolela hore re tshwanetse re utlwisise dihla kapa di-season ha o keke wa utlwisisa dihla o qetelletse o etsa dintho ka tsela e fosahetseng bua ntate mme Ntate Motaung ke bua mantswe yana hobane re bua le bana ba rona ba tatelang ho etsa dintho ba etsang dintho tse ba sa tshwanelang ho di etsa lentswe la Modimo le re ntho e nngwe le e nngwe e na le nako ya yona ngwanaka ha ebe nyaneng ha e so be nako o tshwanetse o emele nako ska ba wa potlakela dintho ha ebe nyaneng nako ha e so fihle a ko lete e a elelwa Ntate Motaung e ka ba bohlaswa bo tshabehang ore e le lehlabula la leteterre e ba o nka hore ke Maria e ba o apere jase o kentse dibutsi o rwetse le katiba empane le o digrata ka ntle ke 35 ntate ka ba taba e makatsang haholo hobane ha o utlwisise sehla seo le ngo sona yes mme ngwana e molemo ha o utlwisise hore ha e le ngwana o se hleng sa ngwana hallelujah ha se hleng sa batho ba baholo Ntate Motaung ha o utlwisise ha le se hleng sa sekolong ha se hleng sa dintho tsa strategi amen ha le se hleng sa dithuto
ha ke sensa sa eng kapa eng o tshwanetse a shebe moo Momamedi Moruti Maine ile ho mo Ekelesia 3 verse 1 aya ho ba Galata 3 verse 1 ntho ye nngwe le nngwe ena le sebaka sa yona menako e teng ya tsohle tse tswang tlasa letsatsi ke mo Ekelesia 3 verse 1 re se re tluile Ntate Motaung ho ba Galata 3 verse 1 ntho ye nngwe le nngwe ena le sebaka sa yona na le sebaka sa yona jale Ntate Motaung ha re ka ra lashelwa ke sepheo sa re hobane re phela o tswakanya le ho toloka dihla ka tsela e fosahetseng o sole ka hara sehla se bitswang lenyalo empa ne o ntse o itshwere jwalo ka moshanyana o so kene ka hara sehla se bitswang lenyalo o itshwere jwalo ka ngwanana Ntate Motaung tshwanetse re utlwisise dihla gore sehla se se le se seng se na le sepheo sa sona mme o ka kena ka hara sehla se fosahetseng e le gore o so kene ka hara kapo sepheo sa hao se bua le sehla se seng o etsa ntho re sa e tsebeng mathela bukeng ya bobedi ya Samuele buke ya bobedi ya Samuele kgaolo ke 18 o louwe ke mang wa tseba hona le momamedi ya botsang mantswe ya re o louwe ke mang o no se jena gore o tseba o le motho ya nang le seriti ke o sa ese ke tseba ha o bua ka tsela e nang le phethahalo ke tseba ha o etsa dintho ka kutlo o louwe ke mang Ntate Motaung re bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolo ke 18 re a bukeng ya bobedi ya Samuele momamedi a ratehang 268 buka ya bobedi ya Samuele kgaolo ke ya 18 kgaolo ke ya 18 Ntate Motaung a re ke re qalete maneng ya 19 mona Absalome o se a shwele o bolauwe ke Joabe e tla ba tshebeletso ya tsatsi le leng o tlo utlwa re nako tse ding o bolawa ke batho ba leng haufi empa ke tshebeletso ya tsatsi le leng a re ke re qalete maneng ya 19 yaba akimatse ke yona Ntate Motaung ke yona Mora Tsadoke uri anke ke mathe ke setse morena taba e molemo ya hore Jehova o mo pheteleditse ho dira tsa hae Joabe a re ho yena ho keke ha ya wena ka jeno ha se season ya hao ho keke ha ya wena ka jeno ha se sehla sa hao ho keke ha ya wena ka jeno Ntate Motaung o bolelwa hantle Joabe o bolelwa Akimatse ho yena mamela ka jeno ha se nako ya hao o tla isa timing o tla isa ditaba ka tsatsi le leng o tla isa ditaba ka tsatsi le leng empa ka jeno lena Ntate Motaung wa pheta hape o keke wa isa ditaba Zona we ka baka la bana ngwana morena o timetse Ntate Motaung wa bona taba ya timing e bohlokwa koloi le haika ya bantle koloi le haika ya bishwa haika ya tloa timing haifo yes Maine ya sokodisa Moruti Maine o bua le haka ba motle motho ba tshwanela haka tloa timing wa sokodisa tlhokwana momamedi Ntate Motaung le haka ba na le position haka tloa timing wa sokodisa Moruti Maine ngwana enwa le haka ba ngwana ya ithutang hantle haka tloa timing wa sokodisa Ntate Motaung a re tswele pele ka yona taba ena
Ntate Maine e re ke e tshware hanyane fela mono ke kopa ho feta o borakgwebo momamedi ke potlake hore Ntate Maine a tsebe ho tswela pele ka yona taba he banna hey mamela makgulong a matala o tlo utlwa temana motho motla ke Ntate Maine Ntate Motaung ha re phethela Ntate re ha o ke wa tseba seo o se phelelang Maine o ka qetelletse o dubile le maphelo a batho ba leng haufi le wena hobane ha o sebe purpose hape o lahlehetswe ke timing jwale Ntate Motaung bukeng ena ya Samuele ya bobedi kgaolo ke 18 hey Maine ke matso sa bolelletswe kore motho enwa Ntate Maine ha o shaba momamedi hlako shebe bebele ya hao jua be a re ho yena ho keke ha ya wena ka jeno a oi man ka jeno ha se wena ya a se nako ya wa se tsatsi la hao a se sehla sa hao ha o e wena ka jeno impane Ntate Motaung ke kopa re ke re shebele ha o tlile hore a se aya mana ke ya 21 ya ba juabe o re ho kushi o re ho kushe ya behela morena seo o se boneng kushi a ina mapela joabe anto matha ke mana ke ya 22 a kimatse moratsadoke a boela re ho joabe le ha ho ka ba jwang le jwang anke ke mathele nna ka morakushi anke ke mathele nna ka morakushe ke na potsere botsa lenano la makhulo joabe a re o phihelletseng ho matha ke mo phihelletseng ho matha kore ntho e etsang o phihelletseng o etsang wa bona hore dintho tsao ha di kopane o phihelletseng o etsang wa bona hore bophelo ba hao bo lobokane o phihelletseng ha Ntate Motaung potsere botsang kena o phihelletseng ke ntwana yo batlang ho ifumana o phihelletseng Ntate Motaung sana seo nna le momamedi re se phihelletseng se keke sa re tlisetsa teboho o phihelletse eng o bua mantswe ana joabe hore o phihelletseng ho matha moraka ha o bathong a taba ye o isang ha se ka o fumantshang teboho empa neng a hlola ho le jwalo a ke matse a nna matha e se season ya hae ha o ka matha e se season ya hao teboho ha iyo ha o ka matha sehla e se sa hao moputso ha o ha o ka wa khikita nako e se ya hao kakata mahala kakata Maine hle mona tsamaya mofukeng phamisa pina ena nna le momamedi re kene lebelong le selaro haleluya lena lebelo ke la kushi empa ke matse o batla ho hijacka platform wa Moruti Maine ke tshebeletso ya tsatsi le leng Ntate Motaung lebelo lena le betse kushi halalala a ke matse o kena o lona e le hore ha se season ya hae ha o ka wa bala ditemana player etello momamedi nako ha iyo o tlo re na o ile a phokagala jwang ha fika morena ta fika re ho yena morena nna ba wa mpotsana ke bone eng ke tsitsitseng o bolella da fika hore ha ke bone mo fere fela e ba bibele se bua mantsiana temana nya 30 da fika re ho yena suta Yemela kwana. Yemela ka thoko. Lobokana. Yes. Asisivene ya. Yes. Momamedi are karate ba sepheo. Ra tseba sehla. Ra tseba timing da te ka lebitso la morena Jesu re a leboha. Thusa rona le momamedi. O re utlwisise sepheo sa hore re phele. Mme ka o fitisa merero yohle ya rona.
e hlongwe ho wena re utlwisise dihla modimo wa rona re tshware timing ka lebitso la morena Jesu re a leboha ntate amen. Maine o ya kae o etsa Maine o kwallang lenaneo Mofokeng ntate Motaung Ai! ke shebile nako mo e leng teng re Ai! tshwanetse re le phethele re tshwere taba tsa timing Maine o etsa mme a ke tsa mona ntate Motaung sebeletso ke leng yona ke tlabe ke rapella dihlahlobo yes tsena tsa 2019 ke bitsa bana bohle ba baholo ke bitsa basha re tota rapela mmoho seo ke se buang ke sena modimo sa ntshana a araba dithapelo haleluya modimo a tlotla o arabela ke mo dumetse hore ntho engwe le engwe e badileng o a kgona ho e downloada hore o santshane o le ka phaposing o tshwere pampiri ya hao ya dihlahlobo kapo exam paper modimo a ka tsepamisa focus ya hao ntate Motaung ena ke season ya ho phasa ke kopa momamedi ha o tla o checka tumela hore modimo ena o ntse araba dithapelo ntate Motaung a re se modimo sebaka a itse mosebetsi moya wa ka o hana ho tloela Maine empa ke tla etsa jwang nako ke yona e ntshwereng ke a leboha Moruti ha nako ene se yona hey ne re tla qala kwana mo re qadileng teng re tle mona hape e tshware o Moruti louwe ke mang amen ya bobedi ya re se ba timing amen e tshware Mofokeng ntate Motaung a re tle modimo sebaka e tse mosebetsi